Koe whakaholanga whakingoa ko Millennium Development Goals nā kai la osia haniwe pese tau hoko taki kua lima ko hoko sia ki whasiwhasianga kua whakatahotoka ki ai e lalolangi. Koe tau whakaholanga ko hoko sia haniwe ki he tau whasiwhasianga. Ke nā kai whaitangata ke nau whakilalo hefo he totoanga koe laimaha ki e masiwa whakataitai ki lalo hefo he taha e tāla Amerika. Ke waaki ke lata mai tau whakakoanga ke tatai mo i lalolangi, ke tolua ki ke nākai whai tamatase ne mase mo i whakaholu ki mua e tauliwe kianga ke tau mamatu whiwhine. Pia whoki koe tau puhala ke whakako ke tau ngangau HIV/AIDS mo e wharu ngangau whoki. Pehe e taha hukui whakatawhano koe tau hoko tauki nei, mai he whai tau ka mole mo e kamatahanga e whakaholanga ke tau whasipasianga ka koe mangaho nei, kua hiki tuai e tau whasipasianga ngahua ke lauia e tau motu takitaha.